Sinoć smo u jednom sarajevskom lokalu posjetili još jedan događaj. Riječ je o stand-up komediji koju izvodi Hazim Ujčinović. Razgovarali smo s njim o tome kako i na koji način je stand-up komedija postala popularna, šta vam treba i šta vam je to neophodno da bi postali poznati stand-up komičar. Stand-up komedija, oblik autorskog dijela koji se onako priča u javnom prostoru, nasmijava ljude, postao je popularan pa zadnjih nekih 10-ak godina u svijetu pa i kod nas. Evo šta smo tamo zabilježili, šta nam je Hazim Ujčinović, stand-up komičar i tuzlanski glumac koji kaže da je iz Bosne i Hercegovine i svih njenih dijelova rekao sinoć. Ja se zovem Hazim, imam problem sa svojim imenom od malih nogu. Naime, ja sam išao u školu u kojoj se slovo H nikad nije izučavalo. Jedino H u čitavoj školi je bilo na hidrantu. I to su djeca čitala nidrant. Mene su zvali Azim. Sjećate se kad ste bili 7. razred pa idete na jedne ekskurzije. To tad počneš drkati i tako dalje, lijepo ti u životu, jedeš smoki, putuješ, znaš, neće, ideš, sad vi idete na neke druge ekskurzije. U moje vrijeme se išlo, recimo, po Srbiji na ekskurzije i išli smo u zoološki vrt u Beograd, gledali smo Sami, onog majmuna, znaš, bili smo oduševljeni, svi pričali kao Sami, majmun obični, evo. I kad smo bili 7. razred, došli smo u Kraljevo. Tamo nas je dočekao sveštenik od vas vrata, kao počeo je: "Dobrodošla, draga deco, u ovoj manastir što je izgradio Sveti Nemanja, otac Svetog Save. Ovdje su deco prije 500 godina navalili Turci, oni su silovali, klali, nabijali na kolac, odvodili u Janičare, odvodili na kasting za Sulejmana Veličanstvenog. Evo recimo, sinko, kako se ti zoveš?" Neko: "Hazim." Ona crkva Ječević je zim, 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 zim. Kaže on: "Pa kako se ti, sinko, zoveš?" "Vladan." "Imali smo mi brata Vladana što je službovao ovdje." Kaže: "Vladana, što tebe preskoči ako nisam prošao na kastingu za Sulejmana Veličanstvenog?" Mi živimo stand-up kao narod, kao nacija, kao Bosna i Hercegovina, pa rekao bih malo i u širijem kontekstu kao Balkan, mi živimo stand-up. Dovoljno je pogledati političku scenu i kolike su oni zvijezde na toj sceni, tako da moj poziv, odnosno stand-up komičari u Bosni i Hercegovini su ugrožena vrsta zato što je konkurencija ogromna. Ne može se s tim boriti baš jer medijska pažnja koja je poklonjena svim političarima, a ne nama. Znači, ovo su ekstremni slučajevi kada ja mogu da gostujem na televiziji jer televizije se plaše da neće šta lant i tako. Mislim, nekoga uvrijediti. Ali on nije samo politika ta kojom se stand-up komičari bave, dosta toga ima u vašim stand-up komedijama i oko geografije, i oko društva, sporta, umjetnosti raznih. Danas svak sebe zove umjetnikom, svak sebe zove pjevačem. Konceptualnim i svi smo, zahvaljujući internetu, društvenim mrežama, danas je lako postati poznat, napraviš neku glupost, izrugaš se, ne znam, ja se sad izrugam tebi i kamermanu, tvojoj televiziji i svi to prenose kao vidi legende šta je uradio i onda ja nastavim sa lošim forama da gradim svoj nekakav imidž, a u stvari sve sam lošiji i lošiji. Toga je sad puna scena. Zašto narod to upija? Ne znam. Je nedostatak kreativnosti, šta je? Pa vjerovatno nedostatak kreativnosti jer ako pogledamo samo društvenu mrežu Facebook, vidjet ćemo da je to copy-paste tuđih statusa. Ja sam prestao pratiti neke koji imaju milionsku pratnju, kad sam vidio da moje statuse objavljuju, rekao pa nema potrebe ja više da objavljujem, jer mi se na početku pandemije recimo jedan status koji je bio, ne znam, nešto za fizičko sam ovako izvalio, da, online fizičko, tjelesni odgoj, nešto sam tako izvalio, za nekih možda 3 minute taj status se meni vratio, iz Srbije mi je došao kao već prekomponovan na nekoj drugoj stranici, tako da mislim da ljudi nemaju inspiracije i da je dostupnost tim forama, šalama vrlo jednostavna, tako da može se svako baviti ovim poslom, samo je teško držati pažnju nekih, pa evo ja slobodno mogu reći 3 sata, ako treba, znači mogu i 3 sata, ali sat i po je sasvim dovoljno da držim pažnju publike i da publika bude zadovoljna nakon svega, a u svemu tome bude znači i geografije i sporta, jer smo mi svi selektori.
kako treba reprezentacija da igra, kako koji klub. Mi smo svi nacionalisti i znamo kako treba urediti, ne znam, evo, rusko-ukrajinske odnose, mi znamo kako bi to trebalo odraditi, jer mi, jučer sam gledao anketu u kojoj gospođa iz Banja Luke kaže, pa šta nam može ovo tamo? Ja sam već preživjela jedan rat. Gospođo, vi ste preživjeli, kažete, hvala Bogu, preživjela sam. Šta dalje? Nemojte da se desi. Mislim, tako smo nekako... Ne znam, mislim da ne mislim više. Mislim da nema se o čemu misliti, majke. Koliko ima u Bosni i Hercegovini stand-up komičara? Evo, ako izuzmemo vas, koliko još smatrate da ima oni koji zaista vrijede pažnju, izuzimajući ove koji možda kradu fore i koji misle da su nešto postigli? A prvo moram vratiti na ono što ste rekli na početku, da je stand-up komedija autorsko djelo, znači napišeš sam, ja ne pišem, ja to isprobam i pali, idemo dalje, znači to ubacim u program. Pored mene tu su Omer Hodžić iz Mostara, Adi Fezić iz Mostara koji se, zahvaljujući povratku iz inostranstva, ponovo vratio na scenu i polako počinje. Ima njihova škola stand-upa i momci koji su uz njih, sada ih ne nabrajam, nekog ću zaboraviti pa će reći joj, mene izostavili. Ali ima ih još 5-6 i ja bih volio kad se moj kolega Filip Andronik ponovo vratio na scenu i nadam se da će se osokoliti, ohrabriti i vratiti se ponovo u show stand-up comedy Made in Bosnia koji smo gradili nas dvojica zajedno nekih 7 godina. I nismo se raspali kao bendovi, ono što se raspadnu, mi smo jaranski se razišli zbog poslovnih obaveza i dan danas smo super i jedva čekam da dođe večeras da se vidimo i da, mada mi je on rekao, pa ja znam kompletan tvoj materijal, ali doći ću da te vidim, znaš. Ono drugarski. Sad, pomenuli ste stand-up školu. Stand-up školu, da, dobro. Ali, zanima me sada, da li zaista se stand-up komedija može naučiti u nekoj školi, jer ja smatram, možda sam laik, vi me ispravite, da ipak mora čovjek talentovan biti za to, imati inspiraciju i zaista napisati i izvesti nešto da ljudima se svidi. To je kao ono dobar glumac, kao dobar pjevač. Vi možete biti loš pjevač, ali nećete nikad napraviti karijeru kao onaj koji ima stvarno dobre vokalne sposobnosti. Tako je, eto. Pa, ja sam na Akademiji dramskih umjetnosti često slušao od svojih profesora da je talenat samo 1%. Bez obzira što sam ja cijeli svoj život, čak o tome pričam i na stand-upu, htio da budem glumac i postao glumac, ja sam morao to usavršavati. Znači, taj nastup pred publikom, to držanje pažnje, morao sam usavršavati. Naravno i rad kroz medije, ne znam, kroz radio, kroz televiziju, javne događaje, nastupe, na velikim događajima, vođenje tih svih evenata, je mene formiralo takvog da sad mogu slobodno uzeti mikrofon i držati tu pažnju. Mislim da može, znači, momke koji se opredijeli da misle ili im je neko rekao, znači da mogu nešto naučiti od nas starijih, od mene ne mogu, ja im ne znam to prenijeti, ali mogu me gledati na koji način ja to radim, pa možda stil, jer imamo mi taj punchlinerski stil, imamo ovaj moj narativni, ja tu malo šire objasnim stvari, pa ih onda zakucam. Znači, nekad namjerno publiku pustim da malo kažu, a joj, čekaj, a onda ih spucam da ono padnu u nesvijest, da se iznenade šta je u stvari iz kompletne priče izašlo, onda ne mogu biti vicevi. Tako da mogu open mic-ovi, znači koliko god neko smatrao da je sposoban, treba doći na open mic, probati svojih 7 minuta. Nedavno mi se javio komičar, kaže ja mogu 45 minuta, rekao. I ja tako kažem svaki put. Ja ću i sve bude gotovo u nekim drugim stvarima, naravno da ne budem bezobrazan, ali što se tiče komedije to moraš da gradiš. Ja sam prvo imao 15 minuta, sad kad ispričam tu foru, ona traje 3 minute. Neko noć sam ovako nastupu u šiša baru, vi se makar smijete, gledate, znaš, pa ono nešto kao kontate, nešto ne kontate. Došli ste u šiša baru, stave ona crijeva u usta, bola. Ništa. Ja pričam, on je ovako. Sam dim proizvodi, da. Ja mi će, vi konteladi, on ovako ide. Goveli nije nama rekao, nema i bulan 400 ih bilo, da. I tim onaj proizvode i sad,
Kad sam završio, rekao, ma odo odavde, daj pare. Kad oni za mnom kao, legendo, ovo kratko bi nešto.